What's up mga kawiw? So, naroda. So, nami challenge karon guys. Kanang bitaya i-translate og English. Og kinsay dili ka translate, mo ni ang ikuan. Ikuan lang na ang ikuan. Unsay tingogs bake? Kukak. English? Oh, da. English tingog aw. I wonder how, I wonder why. Kinsa na answer. Ay English dai. I wonder how, I wonder why. Okay, unsay tingogs bake? What is the voice of frog? Next, unsay tingogs motor? What is the voice of the broom bro? Ako busngion. Ako busngion. My face is broken. Tigbason ta karon. Pom ko. Five, four. Sa English sa bulad. Dried fish. Yang sa English sa pakyaw kog bangag CR. I'm cup. Nang imo kay wala pa ko sweldo balik ko sa semana. Okay. Wala pa ko sweldo balik ko sa semana. Balik. I'm not sweldoing. I'm back 1 week. Next week order ko usan. I'm ordering 1. Pilay rations baboy. How much kilos in baboy? Apek. Ato banjek. Saan pagtanga sa dulhugon? How to climb in the lower part. Saan pagtanga sa dulhugon? Terus gawin. Kanang I high for the high because the lie is the love. Tigbason ta karon. Ang smash kay Rose. Usaw nang Suzuki. Motorcycle is Suzuki. This is Rose. Sayo.